Naimbagarabi tayo apo. Matangak day taninay kasla mic nga naka-connector dita tapno iso kano ti ma-filter kano dagiti karasakas kada dumayamudom nga makimismisa. No nangiwat di live streaming tayo apaw nagkarasakas. Tatay manan hanga natuloy di pati kita nakapsot ti signal apay nagsardeng mic. Kakaasig ito no daytay apo apaya nga kimat kaslaklabasol no daytay live streaming tayo ka nangiwat no ka kadakam ti akin basol iso nga nangalak man ta ipadas ko datan nay o kita nyo matakas ladu ang mic con tatay nagmisa kam di patiki balay ni manang konsing di may isa nga kwa di si sa masda di unag ti balay da kidi sumrek kami kuna daga kinitak daga jay adidya unag nga nakatugawan. Saka-saka na maamin, imbati damot ijay baeruar di jay sinelas kada sapatos da. Kaya di sumre ka, laiyunag mulatan apo. Inikat ko lata di sapatos ko, madi Haman apo, laiyunag mulatan. Kunakan niya da, unfair mo't kakaasita nagdalos. No inyunag yung kumaamin ta sinilasyo, iyon nagkumat ang gapota pa di akong excuse hat. Nga uri na basang nga nakadardarat ka iyon nagkulatan apa inya tinagdumaan tayo ka agpapada tayo maamin nga sumret. Isa ti ko unfair. Unfair mat ano iyon nagko isoda kahaan. Ibang talatan ata ni JR latan ta siyempre sayang jay pedicure na kuno na mo. Kaadda na kita unfair nga pasamak ti biag tayo no dagduma. Ato da kita'y kasla haan nga balanse. Ang kitaan nyo ti Ebanghelyo. Napaday ti pangarig na po isas dati haan nga napasamak nga mismo ng pangarig. Nga anya ti pangarig nga inaramat na. Umuna, adda tao nga adda kaubasan na. Napannagbirok tag trabaho, adda simrek, alas 9, alas 8, kung namlatan, di regular nga panagsiret. Napanti alas 9, nakita na nakatugaw da, ing tayo ang trabaho, alas 12, alas 3, iti sakbay may sa oras, alas 5, sakbay pa nagre-retiro, napanmanan, anya bubraan nyo, saysayangin nyo, tel daw yo. Ing kayo magtrabaho. Iti nalpasdan nga agtrabaho pa nagre-retiron, nalaayabam ida, umuna dagitay, naudi nga imay. Tinangdanan na, di regular nga tangdan niya, may isa nga dinaryo, kala ko matitangdan, kaya agmalam, may isa dinaryo, dagi may sa oras lang, impadan na, imunada pa'y. Kasi siyempre, human as we are, uray si kayo matikas jay, agreklamo ka Unfair aday jay, apaya, nagmalmalim kami, impadam. Kasla, haan nga maiba, kasla, no datay, agpampanunot, expectaran tayo ang adda special nga para kada tayo. Kung ano kumaata, imun una ka. Iso nga unfair Kaanyati ko gayem haang kasinaor. Sinurot ko, di nagtulagan ta atangdan mo. Osto, di jay, osto, han na sinaor. Haan na kinisayan, di tangdan, di imun una, sana ingkabil, di jay ko haan. Impadak laeng takayat ko ngamin na paraburak. Pangarig ni Apo Jesus. Padasan tayo nga ibuksilan no anya ti kayat na nga ibaga. Ti isyo di jay, haan na nga sinaod dagiti immuna. Ti isyo di jay, di panagayat na uray no naud-udi. Kakas ti biyag tayo kakabsat. Adda nga ro di gayem utimusay tuma di gayem ko. Ang lakay, kunana, lukulukun na, kapot agasidag ti, kabarkadaan kami, kunana. Father, oray jak pala makimismisa, kunana. Apaya, may sala ka na kumulaang, apaya, niya ti panagkunam, kunak, kitaam jay, idi dagay kadwa ni Apo Jesus nga nailan sa. Last minute, kunana, apo, laglagi po na, kunadda ka di pagaryam, kunana. Wa manipot ta makipagtugaw kan to di pagarya iso nga sa ato la agbabawi no dandani pumusay kunana kati musay ka nga roda hindi mo ano nakapagbabawi ko kuna mo kanya na no maatake ka tata makapagbabawi ka pay kunak mga luklukon nga pimusay yan ta nagsakit mat piman nakapagbabawi mo siguro nya last minute siguro di agmoy-ngoyan
Iso nga tamad. Kakunana, uwan akalakan niya tayo. Unfair ti biyag, apaya. Datay kuma. Kakaasi ka nga, aglektor, agak akulay, agserserbi jay, sisam, simbaan mo, ikarkarigatam ti agbyag analintag, ikarkarigatam nga mangisuro ti kinapudno, apo kakaasi ka nga mangisuro-suro ti pamati, inton dumteng ti panakaisalakan ka, nadanon mo mga ijay ta kumari mga chismosa di pa'y makimismisa, sweetek, at nadya damutan na kita, imun o na nga na kita, ala, barbaridad, pila matay text meet na imunada ba kinda reklamo kin San Pedro at among tibiyag na data ako na imunada ba kakakaasi at nga nakakaasi ka ng palpalintan tibiyag ko orag ka itong blakak palpalintan tibiyag ko apay hanapan da the issue di niya kakabsat kung ano datay ti masurot unfair nga talaga niya ngam ti issue di jay ni Apo Diyos, paraburan na nakakapsot man ken haan. Da kayo nga gibagbaga nga ikarkarigatan yu tagbiag na nalintag, han na kayo ang binaybayan. Ngam, inted na lat ti grasya na uray pa'y dagitay agkungkuna nga dagitay managbasol na kapsot nakakapsat tayo, agpapada nga ay ayatin na, uray pa'y nakapsot ka. Hala ko maangda tayo, agkarkararag tayo, agtudo ko maapo, tamakatalon kami. Nyak ko nam nga rod, di labatog, titalong ko ti pagtudwang, baam dagiti kaarupak ko nam garon. Madiman. Apay niya ka man naging bubukod. Kakuna na dito, yung advice o kakabsat, one, kasi di pa nagayat ni Apo Diyos, nung nabaliktadan tayo ti sitwasyon, no si ka di na pan nagtrabaho iti may nga oras, ti impada na di seldom, iti nagtrabaho ti nagmalmalam. Samo la ma-appreciate ti kinamanagayat ni Apo Diyos, no si ka dayjay nagtrabaho ti may nga oras, kapinaraburan na kalakta. Samo la mari na ti kinamanagayat ni Apo Diyos, no kalaksidan ti kinamakapsot mo, kinamanagbasol mo, kinaado ti pagkurangam kamari-rik namlat ta di grasya na po Diyos samo la maapresyar. Iso nga no si ka ginapan ti may nga oras la ang nagtrabaho maapresyar mo ti kinaimbag dayjay nagpatrabaho. Ngem no si ka nga adda iti nagkuna nga naglintag nga nagmalmalam haam mo mari na adda di ri na tayo nga agreklamo ta unfair nga rod. Ngante ko na tayo, no si kaday di nagtrabaho ti may nga oras, ditam nga mari na, mabigbig, maditam nga mananam ti agyaman kini Apo Diyos, kaay ayatin nakalatta, oray pa'y nakapusot ka. Kasi magkanya tayo, alada kayo nga mangikarkarigatan nga na agbiag nga nalintag, da kayo nga mangikarkarigatan nga agserserbi, han na kayo mat ang binaybayan. Tainted na mo di osto, ited na mo adi umiso nga grasya, ijay-jaya na laeng, kaya adda nga grasya, kadagitay na iwawa, wano, kurang, ipanagkamang da kayong kuwana. Iso nga dagiti na udi, mas ma-appreciate da. Iso nga, no si kamot, kasi kadagiti na nagtrabaho ti may salang oras, wano si katima nagbasol ka, marinam nga parparaburan na kapayla ni Apo Diyos, dakdakkel di puso nga agyaman. Iso nga no si kan, no kunamon nga inkarkarigatam tinagbiag nga nalintegan, ka parparaburan na ka ni Apo Diyos, laglagi pamhan na ka nga binaybayan. Laglagi pam nga haan na ka nga pinanawan, haan na ka nga sinaor, ay ayaten na kalatta. In-extend na laeng ti ayat na, hindi dya ko na tayo nga agpurpurang, wano maiwawawa. Iso nga, napintas na iti ibanghelyo tayo. Nga uray pa'y nakapsot tayo. Uray pa'y ado pagkurangan tayo. Uray pa'y no ko na tayo nga hantay maikarit imatang na ti Diyos ay ayaten na tayo. Uray pa'y ado ti pagkapsutan tayo. Uray ko na tayo nga umikay tayo kini Apo Diyos. Parparaburan na tayo. Iso nga nga titudo na nga kunana ka sa pasap. Haan nga jitalon mo laeng nga nalintag. Haan nga jitalon mo laeng nga makimismisa.
haan na nga jayla, talon mo ti ko, kano agangganad ko, magangganad tayo mga amin, alangan mga tila magangganad, kadagitay la, madimat. Kasi kasi matlaan, ito nga managayap ni Apo Diyos kanya tayo. Halakahan tayo, ang orayan nga kasla ko na tayo gayim ko nga sa akto la agbabawin no, dandani ako musay kasla di jay na ilan sa jay cross ko maudi ako na madimat aday jay. Ito nahantay ngayon nakapagbabawi kas anong arudan. Kensi ka kumamat. Mayat adi jay na udi nga napan. Ngam anyamat ti imahen na itisangot ti tattao. Unfair akan nyada dagi dyan nagtrabaho. Nung anyamot day dyan. Kala ko marete kung kuna classic na example ko. Nadda ko maokasyon. Kaadumot adagi ti kakas dyan nga tattao di ayan ni mat. Parbangunin niyo, alas 12 kay tiliwan tababaw. Nakapitpitak, asiwan niyo, kakaasi kayo, kakaasi ka nga mamaspas gad. Agkos-kos-kos ka, pitak-pitak nga agiw iya. Intong ganda ni matimplan ka, naisumungad mo, dagitay mamulsyonan, so dapat umuna nga rumaman, mabalinan, nakaturo ka nga, yan lagi, amamuda kayo. Lagay ko mamat niya, umay agin raman na nakaturo ka, napuyatan na namin, agin ko na nga nagpalpaliiw, idinamayon dagtadan. Kano kitaan tayo, may mayat ka di DJ, mapadlangatas jayon, wano sika nga mismo nga nagtrabaho, iti illegal, hangat nga naragrag saklat ka DJ rinam, kaysa DJ, absuitik, wano daytay manggundaway, kahaan lata, na may lata DJ, normal nga simple, normal nga ikarkarigatan, aglintag, ikarkariga, napinpindas lata DJ, ikarigatan ti sumurot, kaysa DJ, kunatayo nga manglamlamang, although ni Apo Diyos para paraburan na tayo lata. Ni Apo Diyos na tayo lata nga, bye-bye. Agpasango dagiti agpabunyag, kin dagiti mabunyagan, kin mga nakaramidan tayo ti sakramento ti bunyag.